Hello, this is the presentation video for Group 805. We wanted to test whether interaction actively helped in the learning outcome of educational virtual reality installations. Instead of animating 3D characters, we used live-action video on a plane in the 3D world, and it blended really well. Because this product was aimed at museums, and therefore families and children, we wanted to put our product to the final ultimate test, 5th graders. After they tried the experience, we asked them some questions about what they just experienced and what they thought about it. Der var gået ind i landet og spurgte, om vi skulle angribe dem, eller bare lade ham være. Altså, jeg tænkte sådan, det var lidt mærkeligt, at der var så ro. Altså, det som man stod der, at det virker sådan computeragtigt. Det virkede faktisk, som om man sad der. Tyskerne, eller dyrene, skulle hjælpe med at høste eller hjælpe soldaterne i København. Der var en med, skal vi angribe zeppelinerne, eller skal vi ikke angribe zeppelinerne? Fordi der var kommet en landzeppeliner ind til Danmark. Mads Danielsen, one of the curators at the museum, also wanted to weigh in. Det, jeg synes var interessant ved den her virtual reality-oplevelse, var helt klart det her inddragende element, som publikum blev draget med ind og kunne påvirke oplevelsen. Og det her med at få publikum inddraget i oplevelsen og gjort til en del af det, hvor at publikum selv skal tage stilling. Det vil vi rigtig gerne arbejde med, og der er virtual reality helt klart et oplagt medie for det, og et medie, som publikum automatisk bliver suget ind af. Jeg kunne både se det blive brugt i sådan en arrangementssammenhæng, og jeg tror, det man skulle tænke over, det var, kan det her fungere som en selvstændig installation? Overall, both children and adults liked it, and it was a great positive experience for ourselves. Thank you for watching our video.